Super. Ajde, udari. Evo. Bistro i Rogi ljudi, 10.6. je srijeda i idemo na more, napokon. Nisam bio od prošlog tjedna na moru, užas, počeo sam se već trest. Idemo, južina je, oblačno je, bilo nešto kiše preko dana, to jest jutros. Idemo opet na istu poziciju probat, iako znam da nam tamo udara u lice, ali svejedno, idemo probat. Ako ništa, bit će valova i neće biti ljudi, nadamo se. Pa ćemo moći malo baciti ovako uz obalu i ništa, hajde, idemo na more malo mahati i uloviti kakvog šura, jer ništa drugo se i ne da uloviti u zadnje vrijeme. Ajmo. Valovito. Nice. Ovo će biti dobro. O, da. Da vidimo da li postoji još kakva budala kao ja. Nice. Ajmo. Tako vrijeme volim. Imam polarizirane naočale i ima ribe, tako da se vidi. I to je super. E sad, samo da se ja negdje montiram i idemo se zabavljati. Napokon na moru. Uglavnom ljudi, napokon ja na moru i prvo ćemo baciti šta? Ultralight. Zašto? Jer nema smisla, a ja radim sve što nema smisla. Ajme, kako lijepo, ej. Neće biti komaraca, nema vrućine, ja se nadam da me čujete. I uz sve to, samo da bude nešto malo ribice i bit će sve super. Uglavnom, ajmo probat. Biće zeznuto vadit ribu, ako udari. Opa! Od šade su ovdje. Izgubio sam rep, stavit ćemo džig. Uglavnom, udaraju. Idemo ultralightat po ovom vremenu. Rogi ljudi. Ali, ja bi najrađe tu dole stao, ali nije pametno. Mogao bi tamo. Ajmo. Ma idemo, gledaj ovo. Bam! Koji gušt! Evo je. Opa, ide prva riba na jugo. Dosta daleko je udarila. Ispala. Ispala je. Ništa, rokamo dalje. Malo ćemo pustiti da potone, mada džaba jer dosta nosi vjetar, dosta nosi sve. Nisam ga ni daleko zabacio. Ajmo opet. Kao što sam rekao, danas će biti dosta loše. Ovo je više meni za gušte, za odmor. Ali lijepi oblaci dolaze, tako da sve je moguće. Idem probati malo medium štap onaj da bacamo, pa ćemo vidjeti ako ima čega i jačega. Bilo bi preljepo, ali vidjet ćemo. Opa! Opa, imamo je! Malo smo na visokom. Šta je to? Šur! Idemo. Evo ga, južina radi. Ćao! Neš ga dobiti. Kako bi ga pokupio? Ajde, nastavite letiti. Ovdje nema za vas ničeg. Ovo je odlično vrijeme za ribolov. Evo je. Opa.
Još jedan šur. Uj! Malo veći. Idemo 2 šura. Bravo. Neka si ti meni to pljunuo. Ovo je lijep. Lijep komad. Ovo je zadnji jako lijep komad. A imamo problem. Tu me galebi nadljetaju. Ja moram otići po kantu. Ajmo. Ništa. Bacamo i dalje. Opa! Udarac, udarac, evo je! Ajme koji gušti! Opa! Evo ih! Idemo! Samo rokaj! Evo je. Ao, čada. Ne znam ako sam snimio, ali ponovno ju imam, nju, i sad ćemo ju baciti. Najdražu. Ui. Ajmo. Molim te, udari, ako te ima. Vraćamo se mi na ultralight. Evo je. Opa. Šur. Ajmo dalje. Jig. Najbolji. Idemo. Vjetar pojačava. Ja još ne planiram ići doma. Kad stane ultralight jig, onda ćemo bacati ove druge jigove, ove jače. Ali evo, dok radi ovo, bacit ćemo ovo. Uj, jebate. Još da zvekne nešto. A nije prvi put, već me istuširao. Buh. Eto, i kiša. I tuga. I sve. Ma. Ajde, 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 udari. Evo je. Ne, nije ispala, nije ispala. Čada. Ajmo roka dalje.
I idemo. Šur za šurom. Evo ga, 9:20 je, nema ribe više. Galeb uzeo ribu i ostalo što je ostalo, tako da još malo bacamo i idemo doma. I evo ga ljudi, u autu sam, gotovo je, nema više ribe, stala je riba i to je to za danas. Bilo je 2 ili 3 očade, ostalo su bile nešto šura, nisam uspio snimiti, galeb mi se spustio, pokupio mi je šura i odnio. Tako da ljudi, to je to, i po južini se može loviti. Samo je bilo malo, dosta puhalo kad sam ja došao i veliki valovi i to sve, ali gušt, to su sve gušti. 2-3 vala su me lijepo zalila, tako da sam malo i mokar, ali šta je tu je. Ljudi, vidimo se, Bistro i Rogi, nadam se da ste uživali u videu, nije ništa spektakularno i čekam drugu ribu. Dosta mi je šura, ali guštam u njima, tako da Bistro i Rogi, vidimo se, čao.